салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, ҳозир дар байни занҳо яке ширкатое ки бисёр маъқулашона ин ширкати Atomiya, корейская косметика. ман нигоҳ дорам бисёр занако худшон таваҷҷӯҳ мекунанд, менависанд апай хуҷат ҳамҷода кор чихе шароито дора, беҳад кор нағза. дӯстони азиз, насиб мо байни ҳамин ҳафтада камтар корҳои шахсӣ ма тамом кунам, Москва мерам ва аёҷа бо шуморо маълумотҳои бисёртар метим оиди ширкат ва ҳозир гуфтанем ки касоне ки мехоҳед дар ширкати Atomiya кор куне, рақамҳои Мадина Бонура менмонам, марҳамат муроҷиат кунед. занако нав аллакай маҳфум маънаи кор дар ин ширката фаҳмиданд, худшон омада истиянд. кор осон ай, дар 6 моҳ як бор харид мекуне. ана кор беҳад бигем осон ай. харид куниш камай, балотон намесӯза, ана ай званиҳо намеғалте. хулоса ҳатман бинависе, Мадина Бонуи нишонтон метия, кора ҳама чира ёдтон метия. дар 6 моҳ метавонед дилхоҳ вақт харид куне. ай мисол ширкат шуморо удалит намекуна ё ки ай званиятон намеғалте. хулоса ҳама ҷиҳата фоидааш мерасатона. рақамҳои рӯи экранда бинависе, оиди кор дар ширкати Atomiya ва ҳатман фурсата ай даст надода кор да бидроем. дӯстони азиз, занони тоҷик аллакай ай маҳсулотҳои ширкат харидорӣ карданд, беҳад маъқулашона отзифҳои нағз доданд ва ай маркетинг плани ҳами ширкатам розиянд, беҳад маъқулашона. шумо ҳам метавонед роен ҳамкорӣ кунед ва ояндаи худо бо ширкати Atomiya дурахшон кунед. салом алейкум дӯстони азиз, иҷа 27 январа зодрӯзи падари ман. падари ман дар қайди ҳаёт нестанд. аз соли 2018 ва вақте вафот карданд ман дар Тоҷикистон қарор надоштам. ана ҳозир рафтестем мо ҳами сари манзили падар дар рӯзи зодрӯзаш. дар душанбе ҳаво афтовак буд. чанд қа наздик мешидем, ҳаво ҳамон қадар дар он тараф хунуктар, гирифтагӣ нигоҳ кунед. хулоса намедонам чӣ бигӯм. хеле сахтае ки вақте я наздикат вафот мекуна ва ҳар касе ки нестай дар ватан медонад чӣ хел сахта. ина апаи Гулҷаҳон, апаи Шаҳло, ман видеои амиёро мебинам ва мефаҳмам ки мо ҳамамон ҳамдард ҳастем. барои ҳамин дӯстони азиз, то вақте ҳастед падару модартонро ҳурмат кунед, эҳтиром кунед. ана ҳама чия дар дунё чӣ хеле мегӯянд меёбен, вале падару модара ҳеҷ вақт намеёбен. манам хеле дӯстон намедонам дига чӣ бигӯм. мемонам видеое ки пештар баротон мондагӣ будам ва ай сол ҳар солам хеле видеома мепартом. вақте ки ман дар чӣ набудам, дар ҳамин вақти падарам вафот кардан набудам, дар фейсбук бисёр чизо навишта буданд ва як шоира шеър барои ман нависта буд, ҳамро нашр карда буд. хай ҳозир дар иҷрои худшон мемонам. як шоира Соимабону дар бораи ман шеър навист. вақте ман дар ҳамон су будаму омада натонистам, ба ҳамин мавзӯъ дар фейсбук нашр кард. баъдан ӯро шоираи Раҳимҷон, оҳангнавис чӣ кардак замзама кард. беҳад хушрӯ омада апай Шаҳло ёрдам кард. ки ҳамин шеър ҳамин дар ёдам мераса, бо ҳамон ҳодисаҳо дар ёдам мераса ва хеле зиқ мешавам, хеле афсӯс мехӯрам ки дар ҳамин соат, дар ҳамон рӯзо ман дар ҳамин Тоҷикистон қарор надоштам. ашкрезону аламдору баси армонӣ, ҷомапӯшони миёнбанд ба қабристони вопасин хона барояш карданд. андар он биспурданд падарамро бурданд. ман набудам ки видояш гӯям. назди мардум сухан аз хотираҳояш гӯям. ин ки соҳиб қаламу пири сухандон падарам, писараш дар раҳи ҳақ, бастаи зиндон падарам. дигараш сар ба амон бурдаву ман ҳам ин зайл ғами худ
برد به پایان پدرم، کرد مشکل به من و بر خودش آسان پدرم را بردند. خانه آخرتش زیر بهاری پوشته، دور و دوران پدرکوش پدرم را کشته. پدرم رفت به خاک آغشته، پدرم را بردند. در صبح دم پدر به خوابم آمد، روحش سی دیگر پی اتابم آمد. در صبح دم پدر به خوابم آمد، روحش سی دیگر پی اتابم آمد. بعد راه مشد بگفت و رفت و سی دیگر، بعد راه مشد بگفت و رفت و سی دیگر. یادی همه کار اینا ثوابم آمد، یادی همه کار اینا ثوابم آمد. در یاد پدر منم خون جگر، در یاد پدر منم خون جگر. در تپه آفتابی گوری پدر است، یک فرسخ عالمی دوری پدر است. در تپه آفتابی گوری پدر است، یک فرسخ عالمی دوری پدر است. چشمون گهی به نور او کم نشده است، در دیده و مرا چون نوری پدر است. گریان شدم زیره گذاری تو پدر، در فصل خزانی نو بهاری تو پدر. از شعری تری نهاده ام دسته گل، در تپه گوری خاک ساری تو پدر. در یاد پدر منم خون جگر، در یاد پدر منم خون جگر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفع ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد في الأولين والآخرين وفي الملائكة على يوم الدين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. الهی آمین. بخشیم ثواب ثمره آقای کلام رو میگو برای زخت سنه تبارک تعالی با جمعی پیامبران گذشته علاوه خصوص به حضرت رسالت نوح دستگیر رسیدن در روز جدا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. مخصوصا با گذشتگان همین منزل مکان خدای میهمان جای پدرم رحمان نما مغفرت نمایشوی سید جنت خیر رحمان نما ولی حوض کوثر سیر و پشکر نما خدای نما سیل اوان محمد سید